Nyuma y'ibibaye uri kurota gutera u Rwanda wese ari kubyuka agashidukira hejuru. Perezida Felix Tshisekedi mu minsi yashize mwarabibonye ko yavuze ko ibyo yigeze kuvuga byo gutera u Rwanda ko yari yarabeshywe kandi yarashutswe ko ari ibintu bidashoboka cyane. Evariste Ndayishimiye abihakana yivuye inyuma, ariko nanone igihugu cy'Ububiligi nacyo kiravuga ngo ntago bishoboka cyane, kivuga ko kitari muri uwo mugambi wo gutera u Rwanda. Nyamara hari raporo yasohotse ndetse kandi byanemejwe neza ko Burundi bufite gahunda yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose ni nyuma y'ibiri kuba, ni nyuma y'ibiri gusohoka mu bintu bigiye bitandukanye, ariko noneho abitwa Stockholm baje gusohora noneho ikintu cyaje gutera ubwoba abavugaga bose ko bagomba gutera u Rwanda, bari biteguye bose kuzashoza intambara ku Rwanda. Kugeza ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda cyaje mu bihugu 10 byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, imaze kugura intwaro nyinshi cyane muri uyu mwaka wa 2023, 2024 na 2025. U Rwanda rero rukaba rwaje mu bihugu bihambaye byaguze intwaro nyinshi kurusha ibindi mu by'ubutayu bwa Sahara muri Afurika. Ni urutonde runini rurimo n'ibihugu by'i Burayi, rurimo n'ibihugu byo muri Aziya. Niko iki kinyamakuru cyangwa se iki kigo cya Stockholm gikora ibarura kigakora ijanisha ry'intwaro zagurishijwe ndetse n'intwaro zakiriwe n'ibihugu byombi. Ibihugu byakira intwaro nyinshi, byakiriye nkeya, ndetse na bije zagiye zikoreshwa muri rusange. U Rwanda rwamaze kwisanga mu bihugu 10 nyuma yo kuvuga yuko ibihugu bimwe na bimwe ko bizatera u Rwanda, ariko byaje gusanga byari biri kurota, byaje gusanga ari ukwikirigita ugasika, kubera ko ibintu bisohotse muri iyi raporo ni ibintu biteye ubwoba cyane, bigaragaza ko u Rwanda rwamaze kwitegura ibihugu bishaka kuzarushoza intambara cyangwa se bishaka kuzarugabaho igitero. Kugeza ubu u Rwanda bivugwa ko ruri gukoresha arenga bije ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ibyo ngibyo ni mu kugura intwaro. U Rwanda kugeza ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2025 tuvuyemo rwihariye 3% y'intwaro zose zatumijwe muri Afurika. Ibyo ni ibintu biteye ubwoba cyane ku gihugu nk'u Rwanda, nubwo tujya twumva ngo bavuga ibihugu bikomeye cyane muri Afurika nk'icumi z'igisirikare gihambaye, n'ubusange mu Rwanda akenshi ntago baba bagendera kuri operation zakozwe cyangwa se ahantu henshi zarwanye, cyangwa se ahantu henshi ibyo bihugu cyangwa se ibyo bisirikare byagiye bikora ama operation bikayatsinda, cyangwa se discipline yabyo. Ahubwo bagaragaza igisirikare, umubare w'abasirikare gifite, bakagaragaza intwaro gifite, bakagaragaza na bije gikoreshwa. Niyo mpamvu uzasanga Repubulika na Demokarasi ya Kongo igisirikare cya FARDC kiza mu by'imbere, nyamara tubizi ko giciriritse cyane mu mitekerereze no muri operation bagenda bakora, nubwo bagaragaza ko nta mbaraga, nubwo FARDC n'igihugu cyabo kibizi na perezida wabo bizi, ntabwo hazahwema gukorwa urutonde ngo gisange ari icyambere cyangwa se kisange kiri mu bihugu 10 bihambaye cyangwa se byatumije intwaro nyinshi. Nubwo aka kanya nari buze kukikubwiraho, kubera ko ibihugu bihari ni ibihugu bihambaye byatumije intwaro nyinshi cyane muri Afurika muri uyu mwaka, cyane cyane kubera ko mu Rwanda twaranabibonye u Rwanda rwakozeho riraka nyuma y'uko rwamaze gushinga uruganda ruhambaye cyane rwitwa Remiko, rukora intwaro kabutindi, intwaro zihenze kandi zigezweho nk'izitwa Tyvro X95 Assault Rifle, n'izitwa Galil Ice Rifle. Ndebwo ndi kubabwira intwaro zihambaye nazo zigezweho cyane, imbunda z'ikiragano gishya, ari izitwa Najev machine gun, ari izitwa Jericho 941 pistol, zihambaye pistol zigezweho zo ku rwego rwa ba mudahusha. Ni pistol zigezweho zikoreshwa mu bihugu byateye imbere cyane, ni pistol zigezweho kandi zitari complex cyangwa se zitagoranye kuba wazitwara cyangwa se wayibika. Hakaba n'imbunda zigezweho zitwa sniper rifle nka Dan 338 nazo zigezweho baheruka kumurika mu minsi yashize, ubwo habaga imurika ry'ibikorwa bitandukanye bijyanye n'igisirikare. U Rwanda bikaza kugaragara ko rwari runafite uruganda ruhambaye rukora imbunda ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bigiye bitandukanye muri rusange. Ariko nyuma y'ibi ngibi byose, nyuma y'ibyavuzwe, nyuma y'imbunda zagiye zigurwa, nyuma y'ubwirinzi bw'ikirere bwaguzwe nka Sky Dragon, China Sky Dragon, ariko nanone hakagurwa n'ubwirinzi bw'ikirere buvuye muri Israel bugiye buhambaye mu bice bigiye bitandukanye, na misile zigezweho ariko nanone zo mu ntera ntoya. Kugeza ubu ngubu u Rwanda
yari 3% y'intwaro zose zatumijwe muri Afurika ni ibintu bihambaye cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ariko wenda tudatinze nyuma tubanze wenda turebe muri urutonde ubundi ni bande barimo muri rusange, wenda kugira ngo tumenye neza ko ari ibintu biri ukuri nk'uko aba Stockholm babigaragaza. Rero uko aba Stockholm baba babihaye umugisha, baravuga ngo rero ni raporo yasohotse ku itariki 9 muri uku kwezi turimo mu mwaka n'ubundi ingano y'intwaro zikomeye zoherezwa hagati y'ibihugu, bavuga rero ko ziyongereho umubare ungana n'9 n'ibice 2% hagati y'umwaka wa 2016, 2020, 2021 na 2025. Bavuga rero ko ibihugu byo mu Burayi byikubye inshuro zirenga 3 mu gutumiza intwaro, bituma Uburayi buba akarere ka mbere ku isi kugeza ubu ngubu kari gutumiza intwaro nyinshi kurusha ahandi hose. Bavuga ko muri icyo gihe Amerika, igihugu cya mbere ku isi cyohereza intwaro, cyiyongereyeho intwaro zirenze 27% muri izo ntwaro nyinshi cyane. Bavuga ko izoherejwe mu Burayi ziyongereho 217%. Urumva ko Uburayi bwakiriye intwaro zirenze izo zari sanzwe zakirwa, cyane cyane bijyana n'iyi ntambara yo muri Ukraine. Rero nk'uko byasohotse muri iyi raporo nshya ya CPRI, rero ikaba ari Stockholm nk'uko twabibabwiye, bavuga ko iri zamuka ku rwego rw'isi ari ryo nini cyane ryabaye mu mateka y'isi kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2015. Impamvu nyamukuru nanone zateye ibingibi, bavuga ko none zatewe n'intambara yo muri Ukraine, kubera ko Ukraine muri urutonde yakiriye 9.2% by'intwaro zose zoherejwe hagati y'umwaka wa 2021 na 2025 ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi. Rero nk'uko iyi raporo tugenda tuyibona, akaba yaragizwe mu role cyangwa se yarayobowe n'uwitwa Matthew George uyobora gahunda ya CPR rero ishinzwe gukurikirana irerekanya ry'intwaro muri ibi bice byose bitandukanye by'isi. Rero Amerika n'ubundi muri urutonde twamaze kubona ko yamaze kwigarurira isoko ry'intwaro. Amerika yatanze 42 ry'intwaro zose zoherejwe ku isi hagati y'umwaka wa 2021 na 2025. Ivuye ubwo kuri hehe? Yari ivuye kuri 36% yari ifite mu mwaka wa 2016 na 2020 yohereje intwaro mu bihugu birenga 90. Nubwo u Rwanda rwafatiye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu ntwaro rwaguze harimo n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze ko rwaziguze rutarafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi yashize. Ku nshuro ya mbere mu myaka 20 ishize, igice kinini cy'intwaro za Amerika cyagiye mu Burayi nyuma y'uko cyajyaga giya muri za Saudi Arabia ndetse n'ahandi mu bihugu by'Abarabu. Kugeza ubu ngubu mu Burayi hoherejwe 38% aho kujya muri Burasirazuba bwo hagati. Mbere ahangaha hajyaga hoherezwa 33%. Kugeza ubu ngubu Saudi Arabia yoherejwemo 12%. Urumva ko ari intwaro nkeya cyane ugereranyije n'izo bajyaga bakira muri rusange. Wenda tuvuye muri ibi bihugu, wenda usanga mu za Israeli zahohereza intwaro nyinshi, nazo zohereza intwaro nyinshi kabisa. Uburusiya nabwo bwoherezaga intwaro nyinshi, ariko byaragabanutse kubera ko mbere boherezaga 64%, ariko kugeza ubu bari kohereza 21%. Bivuze ko intwaro bohereza zageze kuri 6.8% zimanutse cyane kubera ko zoherezaga 10 nibura. Ubudage rero nabwo bwaba bwa 4 ku Bushinwa. Ubushinwa bwaragabanutse cyane kohereza intwaro, bwarazikubiranye. Ariko nanone wenda tujye muri Aziya mbere yuko tuza muri Afurika aho ruzingiye, nyemerera tujye ku Bushinwa. Ubushinwa nabwo bohereje nkeya bingana na 72%. Esa Korea y'Epfo nayo yarazakiriye, Australia yakira 39%, ndetse n'ibindi bihugu nka za Pakistani n'ibindi bihugu nashaka kukubwira. Ariko nyemerera wenda tujye aho ruzingiye muri Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se munsi y'ubutayu bwa Sahara. Igihugu dusanga ku mwanya wa mbere bakita Nigeria. Nigeria yagabanyije kwinjiza intwaro ku kigero cya 78%, ariko n'ubundi yarazakiriye kabisa ku rwego ruhambaye kubera ko iri mu bihugu byakira intwaro nyinshi. Morocco nayo
yongereye 12% y'intwaro yakiraga mbere, noneho yongeraho 12% zose ziza mu gihugu irazongera nyine. Ibyo akaba ari byo bihugu byonyine bikurikirana. Tukajya kuri Nigeria yakira 16 by'intwaro zose zinjiye munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Afurika. Senegal yakira 8.8% by'intwaro zose zinjira muri Afurika. Mali yakira 8. Kubera iki bihugu byaje imbere y'u Rwanda rwabaye urwa 10, rwaje ku mwanya wa 10? Akenshi ibihugu byakira intwaro nyinshi ntabwo ari kuba byakira intwaro zo ku rwego ruhambaye z'ikiragano kigezweho nka zino zakiriwe mu Rwanda u Rwanda rero kugura, ahubwo nuko akenshi hazamo ibihugu bihora mu ntambara. Rero iyo igihugu cyakiriye intwaro kidafite intambara n'imitwe y'iterabwoba myinshi cyangwa se imitwe yitwaje intwaro, aba ari igihugu kiri kwiyubaka mu bya gisirikare ndetse cyiteguye kurinda umutekano wacyo ku rwego ruhambaye. Naho ibihugu ngo bya Senegal biba bihora mu ntambara na za Mali zihora zihanganye n'imitwe yitwaje intwaro na za Nigeria Boko Haram ndetse na za Al-Shabaab, ni ibihugu nyine biba bigomba nyine kuza muri ibyo bihugu bigura intwaro nyinshi cyane kubera guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Ariko ntago ari uko aba ari ibihugu nyine bifite igisirikare gihambaye cyangwa se aba ari ibihugu byashoye amafaranga menshi kurusha ibindi kubera ko bishaka kubaka igisirikare. Ntago ari uko biba bishaka kubaka igisirikare. Nyemerera tuze ku gihugu cy'u Rwanda. Twari dutegereje muri raporo dusanga ku mwanya wa 10 u Rwanda rwereye 3% z'intwaro zose zoherejwe muri Afurika. U Rwanda rwakoresheje miliyoni zirenga 100 z'amadolari y'Amerika muri budget y'igisirikare cy'u Rwanda mu kugura intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bihambaye bya gisirikare. U Rwanda rero muri ibi ngibi ni ngombwa cyane kugira ngo rwubake igisirikare ndetse runiyubake mu rwego rw'umutekano, kubera ko twamaze kumenya, abantu benshi bamaze kumenya ko u Rwanda rufite ibibazo byinshi by'umutekano bijyana na FDL mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu karere by'ibituranyi bihora byiteguye cyangwa se bihora bivuga ko bizatera igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu ngombwa ko u Rwanda rugomba kwiyubaka mu bya gisirikare ndetse no mu bikoresho bigezweho kandi by'intambara. Kugeza ubu amakuru ahari gusa ataremezwa neza nuko u Rwanda rwamaze kwibikaho icyitwa fighter jet. Twigeze kubona amashusho mu minsi yashize u Rwanda, minisitiri w'ingabo yagiye muri Brazil, muri Espagne gutyo. Icyo gihe bari bagiye basuye uruganda rucuruza fighter jet. Amakuru aha rero bikavugwa ko intwaro zimwe na zimwe zaguzwe zirimo na fighter jet, nubwo abanyarwanda benshi batabimenye. Uko ikigaragara nuko intwaro nyinshi zimenyekana ari uko zakoreshejwe ahantu runaka cyangwa se zamuritswe, ariko kuba fighter jet zitaramurikwa ntabwo bivuze ko u Rwanda rutazifite, ahubwo rurazifite nuko bitaremezwa cyangwa se ngo bibe byagaragara. Ndibuka mu minsi yashize nibwo abantu benshi bari bakimenya ko u Rwanda rufite ubwirinzi bw'ikirere cyangwa se air defense system. Bijyana nuko muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma hari kuba intambara, ibisasu bimwe bikarenga igihugu cya Kongo bikaza mu Rwanda. Biba amahire yuko ubwirinzi bw'u Rwanda bukoreshwa ndetse busama bimwe mu bisasu. Akaba ari bwo abaturage benshi bamenye ko u Rwanda rufite ubwirinzi bw'ikirere. Rero n'icyitwa fighter jet zikaba zihari urwego nyine utahakanaho. Amakuru yizewe nuko fighter jet ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa andi makuru ari nuko nyine kubera ibibuga by'indege cyane cyane zino za gisirikare zimwe ziba zibitswe mu bihugu by'ibishuti cyangwa se mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane biba byegereye inyanja. Amakuru yajyaga avuga yuko muri Ethiopia zibayo ndetse n'ahandi. Ibyo ngibyo ni amakuru utahamya ariko byizewe muri rusange. Tuvuye kuri ibyo ngibyo, kuri ibyo mibare, ese ubundi ushobora kuvuga ngo imibare y'ibyatumijwe, ariko abantu benshi barabizi kubera ko muri iki gihugu cy'u Rwanda hari amakuru ahari yizewe neza ko u Rwanda rwamaze kwibikaho ibyitwa Bayraktar TB2. Izo ngizo akaba ari drone z'intambara, armed drone zaguzwe mu gihugu cya Turkiya, zikunzwe cyane ku isi kubera ko zamaze kugurwa n'ibihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'i Burayi ndetse na bimwe byo muri Afurika bikomeye byazibitseho, harimo n'u Rwanda rwamaze kuyibikaho izi Bayraktar TB2.
zimenyerewe cyane ku ntambara zirwana kabisa z'ubwiyahuzi zituritsa zikarimbura amatware y'umwanzi nk'ibyitwa surveillance cyangwa se gukurikirana umwanzi. Hari ibyitwa precision strike, ni ukurasa igipimo runaka niba byoherejwe ku gifaru cy'umwanzi runaka ikagenda kikaharasa, niba byoherejwe ku birindiro by'umwanzi runaka ikagenda ikahaturitsa. Hari n'ibyitwa target acquisition, nabyo ni bijyanye n'ibipimo. Rero izi Bayraktar TB2 akaba ari rwo rwego zihambayeho. Tuvuye kuri ibyo ngibyo, u Rwanda hari amakuru yizewe neza na gihamya. Wenda tugarutse kuri Bayraktar TB2, amakuru yasohotse neza mu kinyamakuru Great Lake Eyes gikora ubushakashatsi, nuko izi drone zatangiye no gukoreshwa, kubera ko bivuga ko muri misiyo u Rwanda rufite muri Mozambique zahakoreshejwe bwa mbere. Tuvuye kuri ibyo ngibyo, nta munyarwanda utazi ko kugeza ubu u Rwanda rufite air defense system, ubwirinzi bw'ikirere. U Rwanda rwongereye n'ubushobozi buhambaye cyane, kubera ko niyo ugiye mu mashakiro y'imbuga nkoranyambaga cyangwa se ya murandasi muri rusange, iyo ucyandikamo RDF igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, bahita bakuzana ko ari igisirikare gifite smartness, ariko nanone cyubatse mu bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere. Hari icyitwa China Sky Dragon, hari na Israel Air Defense System. U Rwanda rufite ubwirinzi bw'ikirere bugera kuri bubiri, havuga Abashinwa ndetse n'ubwa Israel. Hakaba bafite n'ibyitwa Short Range Air Defense Missile System, SAM system. Izi ngizi zikaba zinazwe cyane cyane ziba zimeze nk'ibifaru. Izi mwakomeje kugenda mubona ku mashusho, imeze nk'igifaru, irakurikirana indege, irasa indege cyangwa se misile cyangwa se drone ziri ku ntera ngufiya. Ariko nanone bakaba bafite na Long Range Air Defense System, harimo za Sky Dragon ndetse n'izindi. U Rwanda kandi rufite icyitwa radar system, radar zigezweho zaguzwe n'igihugu cy'u Rwanda kandi zifashishwa mu kurinda ikirere cy'u Rwanda. Tuvuye kuri ibyo ngibyo, u Rwanda rufite jamming cyangwa se electronic warfare equipment, cyane birazwi cyane mu bijyanye n'igisirikare, cyane kubangamira drone na communication. Mu kinyarwanda cyo twakwita nko kujaminga cyangwa se kuzimya amadrone ndetse n'ibindi communication, iminara bakayikupa. U Rwanda kandi ni ibintu bizwi cyane mu imurikagurisha ry'intwaro za gisirikare z'inganda zo mu karere muri Afurika muri rusange. Uruganda rwa Remiko mwabonye intwaro zamuritse, ibifaru bigezweho ndetse na armored bimodoka bya gisirikare bigezweho. Hari ibifaru mu Rwanda bihambaye nk'ibyitwa T54 ndetse na T55 battle tanks. Na utazi armored personal carrier IPCS zaramuritswe cyane hariya kuri convention Seminary Bot. Hari n'ibyitwa infantry fighting vehicle IFVS. Izi ngizi rero akaba ari imodoka zigezweho zitwara abasirikare mu rugendo runaka. Nitwasoza tutavuze zitwa MLIPS Armored Tactical Vehicle. Izi ngizi akaba zikoreshwa mu kugaba igitero karundura ku matware y'umwanzi cyangwa se ku mwanzi. Amakuru ahari yizewe neza avuga ko u Rwanda rufite artillery na rocket system, haba heavy artillery cyangwa se mortar. Bazizi ni imodoka mwakomeje kugenda mubona ku mashusho. Izi ngizi zirasa ibisasu byinshi icyarimwe, kabisa. Bakajyana n'ibyitwa multiple launch rocket system MLLS zo kurasa intera ndende zihambaye. Mu Rwanda hari misile zirasa ku ntera ndende. Amakuru ahari yizewe neza nuko izi misile zari zo zitwa multiple launch rocket system MLLS, zero zikaba zikoreshwa mu kurasa ku ntera ndende. Rero wenda ibijyanye n'intwaro karundura cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere cyangwa se misile zigezweho u Rwanda bwibitseho, wenda wabitindaho. Ariko igihari nuko u Rwanda rwari rubikwiye kuza muri rutonde, ahubwo ni ukwibaza bya bihugu runaka, u Burundi tudaciye mu ijambo cyangwa tudagiye kure, na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bihora bivuga ko bizatera u Rwanda, byasanze biri kurota. Ariko nanone na bamwe mu banyarwanda cyangwa se na bamwe babonye aya makuru bahise batangara bibaza, bavuga ati u Rwanda rurarinzwe. Bamaze kwemeza neza ko u Rwanda rurinzwe, bimwe bavuga ngo muryame musinzire. Amakuru ari nuko u Rwanda rufite indege za fighter jet za Falcon.
u Rwanda rwaguze Mi-24. Iyi ni helikopteri ku bijyanye no ku rugamba irindwa mubi. Uru Rwanda rero nk'uko twabivuze, u Rwanda rukaba rwaje ku mwanya wa 10 mu bihugu byaguze intwaro nyinshi muri mwaka 2023 na 2025, 2024 rukaba rwakojeje ingengo y'imari iri mu nyinshi, ariko nanone rukaba rwarakoze amadiri menshi bijyana n'uko runifitiye uruganda rukora intwaro ubu ngubu rwa Remiko. Ngewe ubundi ni nahangamba insoreje inkuru yanjye. Niba ari ubwa mbere usanze kuri uyu muriro mu Rwanda, nakoze